Omomori wa nyumba mugunda-ini wa kambuni ya uthondeki wa thimiti ya East Africa Portland mwena wa Athi River no urathie na mbere thiku ya gatandatu na andu aria mahutitio ni omomori uyu mauma wabici-ini cia DCI mwena wa Athi River kwandikithia ndumiriri. Andu aya aria marari mugunda-ini uyu uria ni wa eka 4,268 megubataragwo mandike ndumiriri cia mutaratara uria mundu ahuthirire kwigwatira mugunda, njira iria mahuthirire hari kuriha na monanie ngirimiti ya kwendaniria mugunda, na aria marakite na ni maramomoreirwo mandikithie muigana wa hathara iria mundu athiete. Maiyuirwo ni ruo runene maugite mari na mwihoko ruhonge rwa DCI ni kumateithia kurihwo hathara yao kuria matariirie kigiriko kiao na uria aingi ao meimite niguo mundu acenjie muturire wake, no undu wa kihamakirie ni ati matigitwo na ngombo cia bengi kuria megukorwo makirihira mbeca cia kindu matari. Utabeli walikuwa wanatutabeli kwa sababu tukinunua walikuwa wanatuambia tuchenge ndio watu wakwe wengi, kwa sababu ikiwa empty government inaweza ichukua. Nimenunua 1 acre 1.8 na nilikuwa nalipa installment through bank. Hiyo pesa tulikuwa tumeungana kikundi, so tulikuwa tunataka tujenge kila mtu at least apate mahali pa kuishi. Ni matariirie magurire migunda ino kuhitukira mabengi na amwe makiriha kuhitukira M-Pesa kuri andu aria mamendagiria kana thothaiti, na wakumakania ni ati share certificate iria maheirwo ciandikitwo rungu rwa Comorock Society ona thengia wa thothaiti ya Aimi Malu Kenya aria maugaga ni wene mugunda uyu kuhotwo shira-ini wigie mugunda uyu. Kuna wale watu walikuwa wanachunga hiyo shamba lisinyakuliwe. So wale walikuwa wamechunga shamba walikuwa wakipewa, wakikatiwa portion. Kwa hivyo sisi tuliambiwa ni wao wale wamegawiwa na kampuni ama society. Amwe mendagirio broti ya 50 by 100 na shiringi 300 guku angi makiriha nginyagia shiringi 800 makiuga riu matigitwo matari na muteithia thutha wa kurwo ni thithino yao ya miaka mingi, kuona amwao maigithitie makihuthira mbeca ciao cia tunyungu na magiaka nyumba cia gukomborithia. Ya kwanza nilikuwa 200,000, ya pili nikanunua kwa niaba ya wanamuziki nikanunua 300,000 na nikajenga na 1,000,000 na 1,300,000, ukiongeza fencing inakuja 2,000,000. Hapa ndio tunatarajia kutakuwa na matunda ama kutakuwa na mwelekeo kwa sababu sisi hatuna uwezo. Tukiangalia hiyo rand ni kubwa na watu wenye wameinvest hapo ni wengi. Nona thengia wa kambuni ya Portland kuga ikoretwo ikiheana mikana andu matikagure migunda ino kuri na andu maragurite mweri uyu na mari na maratathi ma bengi, aingi riu makiorota thirikari ni kwaga gutacukia ikinya o kuma kiambiriria riria mendagirio migunda ino, makiuga matingithiete hathara ino yothe. Wabici cia DCI kuri andu aya marathie kwandikithia ndumiriri irihinguragwo kuma thaa 2 cia rucini nginyagia thinacara cia hwaini kwa ihinda ria ciumia 2. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.